kana turanga na marama ni bula na thauru bodo ngone lewa ni sa bula bina ngone ni bula bina kana nana maki mai na ngauna ba madawa ena mai TV membaleta ba tamba indua na gitongo na rakavi ka ba to toka rakavi me da bai enda ba bina ka na sa mai da udi ti kon na gito rakavi enda ba bina ka sar talanga ni ertu sangan ni toka wale na ndau di pingrabi ba kala silesi krabi ti ko na pali bola ni rakavi ena non da panua da ba bina ka ni rando mai da talanga da ba bina kina bolewu ni ngau ni sale so kandana rawa ni na ba tau de te kina iya era gito bulu tu New Zealand era bong gitu na korni bulu era bulu kina ya na Messi University era lewena na tim ni Messi University ena tutu ni center jesi na batiro tolu era bong gitu na tim ni Wellington era gitu talanga na tim ni Manawatu ya era bau center talanga ya bana bakin na kontrak kina club na kintestu club mai Japani bana bakir gitu bulu mai kina ya ena ka walun sengen ya pereli tirga di wadio sanga bulu lima dua virtuni lawa vivi lo monirara na Prince Charles Park mainandi na gitu patake na tim ni Canada na buni balata kibanua rapa iserenra na vuni niu mandir tu ni lolongo Paul Mbale Mori Katalau Lawrence Little Jacob Rauluni ke Den Raus na thorbongo na jesi number 3 tolu sadar kita bakano da bulangi kena bakaruta kina rakavi me da bai na non tangongo SALE SOROVAKI Ni sa bulu bina katronita, ni toro mo ko liga ni sa ni bulu bina katronita, ni bulu sa katronita. E sona kala la yubo to biga mai buleti kemuni. Ene buguni gitongo na rakavi. Ni bulu mo to biga na sarawati wai. Na ni bulu bina na leviti ni na vale na vole. Na varro ti mai na porokara mungo na rakavi me da benta ba bina atiko. Na vole. We nanda to vi luta gitiko na ta ni mine sorto mo ni solitu we kima me ngalala mo kimembo mai. Lautiko na Ada program na boleh betul kita, na boleh usara, na ibu kamu tahu lelaki au ambo bakat tu biar tu na boleh dikebuni, au muri kebuni tel tu nga, ada jesi na betul ketu, karena bisa rebuni na buni niyo. Ya, na ukla ya endon via sasi via tombego via resolu kabane bagini. Dena. Ya, endon itu tali bikin mamina kalungat, sambung dingin itu mereka memang tini biti. Ya, na orang talanga ya. Lago duru matu kina na rakavi endo na ngona na dendre. Dina. Tu asang ni qualify kina World Cup na bagia. Ena ba ko ya tirga dia solo kalima. Dia solo kalima. Se tu an rukavi samo. Ena dia solo kaba. Kitu nge ngole tu men ada kede ni dabu tu ngori kitu matei kede ni matataka na tim ni viti na singa mai kena. Sandi. Kitu lebu kitu kede mai New Zealand. Oga kina mai Australia o Jacob Rolu. Sandi. Obog na boleh buni, obog muri kemuni tahu obog malu kena buni gitu rakavi, osana kita elongo, meu surat kemuni, muni bau maiti kita langa. Ebog kami bitiu kan orang rapaka salataki, na lubenda na tavinda, era gitu rakavi tigo na ngau nongo. Di tal nomor dah beres, tiga busar mai baga apa, anu muni gitu rakavi. Nak nimi ya, hawa tumbuh lagi mai lomai bunu meni tasir, sana betul ni tasir, rawa anggas di bulan nunggu tumbuh sudu sangat mikandau. Yang belatan na kadi ni mati ni tu na bukni nonro ingrai pa kangas ni bul kau ngeli pa kile lungu sa tu lumai bun ya urto na gas ke debe urto sa buli tu na kurbuli lelebu santi kau ngeli pa kile lungu tu ke ni tasir buno talanga e te bu meki na nongo ragavi santi ya gas buli litu ko tamagu tu maruru to ko ne singileti ni gitu ni kurni buli dena undo guni serek ni lala tu no kurbuli undo lendar tu ne singileti Didi mau begitu kalau menyimpan di koribuli lagi tu nopol. Sandi. Kayak memang dulu yang kita balik bino luai nabi koribuli boleh kapten buno kita boleh tikin. Sandi na. Mereka saat itu bukan gitu kalau mungkin bukan gitu go. Nara kami mereka kasar kan itu orang orang itu gitu bujuk mai. Enda tutu bata kira serang. Nanti ntar itu kini itu nopol ni raga pakai maru nelon. Ninda nrebeti go semen da bondo tu nambas nda rede seorang gitu. Tigo na virara, enta via ngumda menda tu bantu nda sarapa na gitu, nda ento naka gue baka maru teiken, eko tamai na maru weekend. Kau bambu teni undulu nangone itau ke baka kede tu yan na aliman. Dia sar orang tu kau ni sarapa na muni lau ni gitu rakavi, kemudian baka ni tiko na korni buli torta ke ni university, mana Mercy University, ni gitu rakavi tiko. Au ya awa buli tiko, ya gitu rakavi telang. Kita saran
E vida nangon ne lentara singliti lo ke to ngito bat o Jason Hewitt no have back o Lee Stensnes. O Kevin Sulon dona namboal. Kan dua sali kapitani ka kusta telangane tim ni tong mana otai. Ke rundunge me sota tigo no ko te tim ni tim ni tong. Ya dona bonu ka sangele o kla e ka le bandi te ki kenta ke dana do ngito. Ni sandale rotana be kitini ka di urusan urusan kondua. Sanda que ele vai daí que não compra nem guitarra na cata meu. Guitarra? Não guitarra ni sati que vou molendinho tá aqui na biti mesmo. Só no que lá tu riri o dombe na cai tu viu o riri tu na sele. Não boleh, não me ninguém tigo na corne boleh biar baru university, mana masih university, kerana não me ninguém tigo na guitarra rabi. Dua nangoni tau que tu mutu kerana ngau nendai, tigo be corne boleh, gigi ada be kora pole rabi. Sule boy ko andana penny badoni bola. Aku ana di kora pole rabi. Não me ninguém vai falar nanti kira. Entare vingo ke na poli ragabi. Ia e vina ka mentando vingo rotu no raunyo o sieti una no mungona na ka un garaba signi ukani dan ragabi signi ukani dan buli se vina. Ia ka bimbi ke ka sa tigo endona matenika tumbo mo garaburu toruru. Ka sen ia maruta na ka ka ke men li buli. Selingi to maruta. Ia ke ka manila ondona nguna ka tandolo ruru kendra ka tum. Vingururu. Sadira, não me pode falar nem para nem dar nem você nem vital não governo na lugar. É no bugun gito ragabi que na marro na buli. Ina o klar na pasal bim bengo singni ki me min gito raga singni ki me min gito raga tunga. Indo ngono ki me ngole talanga i buli bakate ki muni. E kan bim men da marro na no muni buli. Muni rawat ni bateng ni buli me da usara ni bateng ni da ki ni rawat. E rona sala batati ndine ni na vinagati na ragabi na lago me indo ngona. E na pakatulewana nomu wakasama na nomu tostos ni bulu ka kambimbi kina. Weekend day viti pakamimbi ni sa senga tuni somingo no buli mentanga da talanga pa lebu no buli mentanga da saron da ba kuku. Mero ni buli kuni ndo ngito si otamate bina kola moro talanga ni tamata roka. Ndena. Ni buli ma bina. Sandena blataran gito e na bibia laga walanga ni daba na gito. Ni daba na gito sa tigo ndo na kamuni na tamana kina no mulimbol. Melatana gito mena rosa bulu benga kina tulsa bulu kembala besar tulsa bulu kalima. Ya se botalitu ndena tulsa bulu kalima namba ki muni nambulakin. Na buli na gito uri ki muni na lomani tulsa bulu kalima namba ki. Tutok ni pengamatalo ya, program baru taki rakabi midabai. Domanda na dari yang ulaka. Wakuri na beitala noa program baru taki na Mai TV rakabi midabai. Nanda bulangi SALE SOROVAKI anda beitala tigani anda nanda iwas-wasi di beitala nongo. Taban nanda beitala no turana ita. Ni tala no tama dana no muni laula ko buni gitu ngona rakabi. Oni Samuel lewana na timi biti tirka diwa Dios nga bulu lima na kawalu sing ni pereli. Oni di lo muni rara no muni debio ya patke vidra turang usada ko ta ko medakya. E vida na no muni bilta palta ki banua bo ya nga kera no muni rakabi si to manitale. Ang gito baka tulsa bulu katul irus nga bulu kandua na nugu balata ki banua. Na sota baka matin tu. Iya. Vida to na matin tu lebu sa sotam. Salil. Kau bau kalungat ni liu tangan timi bagarua. Oni akabe tadi kin. Doni no mendingi me wan boliu tagatu na matatim ni bit. Bate skotelandi ni Dios nga bulu ka wal bate ke barensi. Sandena. Yo ni yang bagi talanga ni Dios ulu kalima ni bosota ni tigo kira nomning kita rugby ni timni biti yang bagi talanga ni rugby World Cup. Obi tiga sekali qualify na bagi ya. Sekali qualify obi kama ni durutu Ivory Coast. Ya go ke me misanga i merengo de muri na ni ando no mbega me la kondo na repechage. Kage mani sing ni badur yang go sando ge badur ti una repechage me ala ki no biti. Ya ya sa i tuku sa history. Iya. Ya na lau tigo na kita sa baka nama ta kedi tigo na Dios na bulu kedi na World Cup ko da me barense pata ke England. Na lo mani Dios na bulu kalima ke na Dios na bulu kedi na target sen na baka nui tigo na lo mani ngono ya me duro biti na World Cup.
Ngai lago mea sa kauti ko mo yo Brett Johnson na turanga ni New Zealand me coach taga na tim ni viti. Dio sa lukava ka wa madal tati ko singita tu me New Zealand. Gita tigo na Wellington ketolingi ti North Harbour wata ke ketolingi to wata na tim ni North Harbour. Ka gita tigo me ke Lawrence Little ke Walter Little. Walter Little sa All Black. Sande. Ke tu sing nikila ni do tali tigo na tadina. Sa utin na gita kim sa me tigo na club room. Sangay durusar mo Brett Johnson taruing yung usar o sangat tigo manda nikila siyo di Brett Johnson taruing ko biang gitu pada tim ni viti Sande. saru lau tigo iba teki Lawrence Little sember talangan ni ukila i Lawrence Little ya keto ang gitu merara satu na saru ko orke munra biang gitu pada tim ni viti Sande na. o ni o ko ke balai no da bang taruing uti Iya gaji. ya sangat tigo nikila ni sar lan da tigo me kana rovita lano ki rotun velisili ni Fiji rugby na nguna me ngole me vitum bir pada tim ni viti Sande. Como ni bagi usar? Kaya bagi tarra basa ako sarang kaya tibo na bagi bida nga gitu sa lako ni biyo na itutu kumi usa kiri mo ngol may bit. Sande. Dorus tal manda na numuning gitu na nonda bano ni sebuli tuko viti. Kori buli tabo ni buli kina na grade tabo ni ambo gitu kina anda 40 anda 50. Ni bawa tal manda kina. Iya, bila ko buli ka melu may bunda. Utiga ngol sarin da bilyo. Na lilin mo morisul ka ukalongat ni kerumbo le kalisiba te wesile servi. Daquela aí torna itabina aquele livro não buturaran RAKAVI e livro se tigo na midget na bantam na junior inta bate que na sinya era sing de baba que de na midget na inta que le baba na sinya eu que mamingo na do lago na midget que me queda na form 2 form 3 form 4 era do kile de sanda tori bang bimbi inda lago ni na tel dari ta to sono ngone era form 5 sanda via berita kasarani tawil ni ngit ya que mamingo sangue do que mami toko na tunga ni mami te ni midget bela tele burana ni to kala serangit tu igina Sande. Kaki mami to kalau saya kasar ni mani lewan nanti ni mis ke mami ko satu ni mami tai na sabisu. Kaki mami sabat tamen on retrocesse na sigile tiur na gitu mai. Walilingi ba mama tai baru tele na madotara. Sande. Itu na kamaru tai ke mami ni ke mami baru ta katiga. Bele tiur ni mami toka ni nir na gitu tele na madotara. Dena sara kana mata te tura no muni korni buli. Ni mami korni buli. Na boleh sara tronita klani na so era na sarabati mo sobir na lubenda. Metawa sa interview ta talanga indo sa kilometer no ngiuti betegi Paula Rani Sinukula. Abuli mai rat konda bulebu. Asang ni na squad ka pala na Deans. Nga do tunga na tim ni rabe ganta bai to bai tau da kuni. Tim ganta bai. Yo, da beri ko ngono go sa kapten zertu ni tim lewabit. No muni baka sala berna lubenda so baranga ona sa baka dingi tiki na tim ni grade korni buli. Yo, tamana tinga na be ka baka daro. Mina ko klan tugu bimbingo be ke muni ke na ngone ni seng ni ndong dingi tagi na muni tim ni be ko ni ka ko ni lelai ni ka ko ni lelai beleta na la ko tigo na ngona na visa men itu bagi ni ngomni ni na tamata lebu mai ni na tamata ko esa na la tinga ni san la ni le na sarendo na mate tim vakate ki sabare takati ko netani mi wate ki polo ndani sinukula wakati ya umbeka ke meme andu timi tongani kena bobo yang lau menangun sa andu ni ke meme na mending ke meme sasanga sarara ko ni ka ko ni lelai to boleti ko nangitong Totoko ina wala usara na bibaka sala taki na kisarangan ni program ngo menta mai baka sala wa bibi kemni na sato karawo tir singliti bola pira na lugan dar murti men ngawo ni sa mai tabra no ni RAKAVI kina taka ko ni sa bibi ngrabi kina o meri kemni talo ni satu na pali bola ni soko ni RAKAVI na tabanwa doni tabili bu mi pokota la kemni na kena tumbir na RAKAVI na ndaviti nimper ngi mi bisau sandro bibi so tongo kena dorbo ni na buso na itasir yo koli se wamu na vole na development office dortor manda oni ape ngrabi to mekina oni sa fulfill ta kana numuni kadib ena fila ina ko bia turuti mena bol RAKAVI no dol katin bia tini bia vina sarana mbe kana nungu binga rabiti ko baka liu ni dibal gor ko tio wa bo sarana na bia sai viti todo ke rotuma ina ya tia sambal balabu i lau i wike dana punu itu kina na RAKAVI sana korubul ya kitu ya dokin vida na ka kitu ndo ka bitigo ne tani matena non robuli do na coaches kini karu na kena robuli do bina kana skills mandanga ni pasi bate kena din wendo na skill kitu sangati ko me kitu bina ta no lom mbega ni lima vitu nemba ki sa sibi sande sa tal ndo na skill dingo nga bate kena pasi ko bole ni ndo gitu na tigri gitu RAKAVI guri na dingo kira no mu pasi
Era do bibita kana babalai. Do ba bibita ko ira na kilati ko kenda na ni daranda offload da pasi wangu da pasi do magatu ya. Iyo. Ia tigotale pongo kona kai nda do ridembega ni nda bakai nda budesan na trinta. Berarti dari rau-rau tu ngai yang donat kan bimbi na kena tiko na viko mukila bawina kan na ngono na pasi bate kena ling. Sandi. Dua serangan na special da bagarun ka training. Ya ka wana tiki di. Dua tiko na kena coach ta kena pasi bate kena tiko. Vide tiko na kalala tiko. Me baka ni ko babuli den dona skill ragavi. Tiko visa na kamba lendo eda na tiko bagaravi vir na coaches na key factors. Iya. Mo waka muri waka matilala me raunyo rawa tiki na babina kana skill da babuli tiko. Ni rede tiko ni daga tiko ndona wako kwa ngo ndrando umbita me tiko ndona drill. Iya. Ni rede ndona drill ndona skill sanga tiko me babuli tino lomani drill. Ya na ka me focus kino coach. Kuni rede te ni rede bina ka tun mutu bana kun no non revidi de tiko. Iya. Ina uti ni non revidi de tiko tiko ndona skill ko sanga tiko me babina tai. Ko ya mo vaga bina ka ta ko kenda coach. Totoka na itu tu di bibagong giti bibagong tahun di taki rakavi meida bai na mai TV. Do tel manda no te ngula kala. Rakavi meida bai na mai TV. Enda bawa bina kana rasa mai. Bawa madala ramai bawa salatiko nanda ngito rakavi na dona ngauna da bawa bina ka SALE SOROVAKI. Sang wala ngito asabo mai bagai tabi talanga. Kemuni oni ambo kusto talanga na tim ni Suba President 15. Tim ni Suba Ronaldol Karua, Ronaldol Kava, Ronaldol Kaon. Ki motanga malakai finau ke tondo vivo ke tatu ni tim ni Suba. Sandia. Wati sama ni kusto talendon kalapunga na. Iya. Gitu tigo na korturang isu sabi tin kalima ngonemba. Sandia. Ayo. Ano numuni bang ataka tigo ni sa tigo kemuni na kidai bola. Tigo na development. Wati kira numuni bang ataka na bekam belatar coaching bira na lugan. Totoka tigo. Evina ka biki me vina to vita ba tabli mi tiu talanga biki ma na kini bola. Se urtu na daga na bola. Nanguna ndala ko kini vita unda ko menda evina ka me tiu biki ni bola. Kanda ba mazal tiu lebu na coach sa tingo sa coach tiu. Yen ni la ko me muni me assista ki dona ka bimbingo na nondra assista ki tiu na coaches. Na kena sanginga me vaka bina ka tagiti ko na bi vaka tabli di vaka rabi. To wateni da talir na luwendi ko rubuli. Kaya ngoli tumendo kasi hindi pa polo pa nagkasipulo na baka tarami pabulido na lubim si siya. Ibe baka sartunga kina rakabi. Sayang do nakakito sangat kumikitu waku kota ka sa nolomani bitu lima nembak sa si. Era may pagmadalan na CEO di Fiji Rugby Union na program watango era ngai bagandita ka tiko na baka samaya na kira sa laviti na itangin de kinando tale na level ni be talano apa mi bibir na tumbera tiko na be timi. Tetora mandali na be Rugby Union sa tingo. Biko endo mentan bibo tabli di satu biko ni bola. Oklar satu tali tu benar bokong. Satu tali ini na baka sama barabi torma dan tiko de na nema mi fokus na puno bakarik baka nama takedi kina na non rarai wirandon bibo tabli de se kwa na dongito. Na dongito ko tiko maliwe ko na don bibo tabli. Na strength and conditioning. Tiko to na medical, tiko to na referee. Ke baka tu senga ni talabi urtungo na senga ni talabi o dongito. Kinongale na ni meri talabon dongito irekede na wabu kitiko ya. Wili kino na administrators na manindia o irekede na puni bola na union. Mera talabi todo ko sa roningeli talabi. O ko etiko ndena. Ya na talabi ya sambong do na betal na binaka. Na talabi ya tiko na ka mera rakavi mera talabi kini kila ndono boso bala ngindo tuni to rising tide. Lift all boats. Kala ni sala ko mendo no botoli lai sem botoli ni na talaga. Ya na ka kito na bakasama ni. Ni kay sa game ngarabitu ba na ragabi. Sandina. Mana development manager di Fiji Rugby Union kina operation manager na ngawno ko. Wabi da ngarabi rong. Operation sa tiga mo kubuta kene serangan na yalla pa kene bingarabi ragabi. Sa redir na coaches o redir na referees. Kandono buno ke tu sabana mate tigno ko na non raba pulido na match commissioners.
Ni ona ke waka ni nangole ntona waro ento ningito si match commission ko erando tu irana ni to mata na Fiji rugby ni nangone ningito mer yanra ba miti ko ortono buniwai ortono nimbula mer makatagi ba bina na rara me biu ba bina na pushpen na corner flags i bina buno miti ko na ken na technical zone o de so te rani tiko ika o de rani tombale mbatin rara Match commission non itabi. Match commission non itabi me an rabati vando na iliu ke to se daga ver coaches ver referee ba develop go sa te bu mo rede ni na ponu ele tabu tu ke dikina na bibo buli dengo ilo mani rara ni singa boru. Ya na ponu ni na rede ti sa ninge daga ti una final ni skip ambega se na bodu fon bonu se na challenge ni febra. Ni na rede sa bakai ni nangono kila kina na kamoda ka be rara no numni watulo. Dena. Rara o de mona tarova o de mo batara ilo mendara. Dena. Ya indona ka ke tu sa tigi bu daga tal tinga ni kina. Eta le tala ni sa saraba ni nda sandu i tonga na the boundaries. Ena nda bono ni binga. Tonga na nda bono ni binga ya ka ba bimbi klan na kambenga sangiti ko na non na ba bimbi tai ko ndongito. O kima mi keda kenda keda na binga na rabi ke ba ka mandanga o sarsara si o administrator si o tiwi. Na non da total focus tundo na non da rai me bimbi tinga weekend. O ndongito. Ndongito. Toka ni poko madala torang ni tabi na bole bula biba ka tau ni taki. Mai na tambana di operation oni jiu kina ngoka na nomuni taketi ena bitu nembagi mengo me bala Fiji rugby. Kina nomuni bengara. Na klana ka ke tuna redeti utara na lomuni lima na bagi sa tingo sa libo nangito tu sa kutu tingo mai vita. So to sa ni wasa Pacifica na PRC. Tiga tiga na mata mengo na PNC. Sara tiga bu rande tiga ra baga biba ang bauti tiga na bi World Rugby na bi matini tu na lau mai bitin belatini tu sangkara tiga na. Bungon na kai ngandrebi me baga duri me na buru-buru baga gitu tu sangkara tiga ke. Daba bina na bane bertu na vilu tagi tiga belata de tiga na vilu tagi. De tali tiga ni lau ni Fiji rugby. Na bole to toka dei poko madala nda rongo tiko ya na mai dau tiko bekenda SALE SOROVAKI na Fiji Rugby Union Operation Manager na nonda ngono ngoni RAKAVI midbai arambau tokara taranga na singleti bulubula na buni gitu ngo na RAKAVI wala la sarve kemni ni bokoro mai daba tu bokoro mi dogitel tu do dongo ni bi tala nongoka na tibinibiti na sa bona mata tu kila Rugby World Cup 2019 bobo bitu na ndo matang na talo na rongo tu toka tu na bobo rau na beka keve Ina ni no lu bate ke nu gisala ni bingara bine fari usan do sar na do bitoko ni oleu o mambo tana timi ni viti sa o tito ndo na ngono bala bunda rauni ndangai bagandini ndini tangu ndo ni timi rauni na le bala weekend na bala ta ba bina na ndo banu ndare da tiku ni ureke da ngito tiku era sanga walanga ni rale merali risautu no non rebikala vera matai sartu ngani tini kalima ke mamba le ndaro ni kala tika na game time be na balav ni non regito satiu na kasana libu vera rabido du bitalanga mena punu ringitu tikina sa sanga walanga ni reliba wili tu esarati ko saranga iloman ni lob na bi boruai ke mamba le ni sa tiku ya non ra ko non regito ni rema imbi vote ra kania vale na vinu ko amesinga toka Wambutan karusa vulkan tu ni September santa na nama kikiritu na lewit. Wambut santa sengan indang gewara. Ia menda ya ni bagalili no mada mego patan mada ni bur. Menda lisarra no no tim ni yote tiki ni ngona emer na gitu kini bit. Ni berni rawani sapan. Toto kali poko madala ida poko piripina bole bu beira na thauru bo versale vera tingo na tibni non tonu na kena baro taki ni te na mata kina Rugby World Cup era thauru bo nui taki na non rabe kalabo me pono ta ni gitu bolkina ina ngona rame biu bota kina na nui taki ngo ena mbasika kina nanganga da bo na kina bole bu ni na rawani na ngai na nama gitu kina na itu tu talang ngori o ngore bo bondi tikemni na program ni Rugby me bai era na sureti tal tunga me kina son na thauru bo ndau gitu karasa lewat tiga tibi nonton bunuh nangau ngoka na Flying Fijian seperti nama ibaga madala tala tunga ni kena nama gitu mekina ya nangau nama tengau pebakan sabi tu boko sokau na usah boko beri minat teki bini turun itu anak nomni ngau na pindah kasau lebu na nomni ya ramai ya buku di program ni orang lebih mai dapai sampai dapat toka kiam ya tu nangau katara ba di boko tengau bidaka di saat yang pada mana